قال لي أنا رد ساعة بجرد تكون أيه أستاذ محمد أوكي Gaafiin namni dhiyeeffatu qabu ana gaafiin xiyyeeffachuudhaan qabu jaal qabarratti yeroo ati amma jiran أبشر سيغنينا قافي سيغنينا قافي جلقبة سيغنينا أستاذ حمزان ديبسا إيفا ديبسا بودا أستاذ حمزان إس قافي أستاذ محمد قافة يجو بليز سارتي إنو تيفدا أكان أمي سنينجي أكا بودوان برا حواسني سلك كتر كيفدا يوم في ساعة نو خبجو دني أمس تلمدا حاسور رتي جتشا دولي دبرفتشو في جتشا ولتو تقول رتي كابتين حالان الرتي ناموس الرتي كبوستي نمني سن حاجة فدي بيخاتي حاجة فدي علمي برته ناموس الرتي يو نفي دبنا خجر سيسوته محمد هاج تونو برتي هارو يرون تدي تشوف صالح حواسك جبنا كم سنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله إذا بدنا جميعكم سجلت يا رودي كوه سجلت ما إذا جماعة يا أوكي هي ردي بيه. السلام عليكم سمجا penjaja galatoma Ustaz Hamza Ustaz Muhammad Bayan atau tisbiling dia penyekan hati ni kalau jadi buku kesini ulfada ismijin burangise itu dia mau awasnya kayak ngebalan orang jadi disanilen orang sudah kiri disani kerja apa kesini jadi kata galatoma ismijin na ia dah mewalta ismijin na itu sekian semua boleh sekali pun kan update sekali dah dia macam اوكي انا ممكن قرابه يقطك رايت tole aku mari pun tanah aku galat wallahi guru kabbara namanya tu beta for khaite lagi pata thank you bangari aku mari pun tanah boleh seti yab denje so sagantan tenya taran tanah bifa jalala bifa respectitin obole yang kayak itu wajibu so intane namni wajibu njuru makata na kaisa tinu hundinu amanti takodana kalau njuru itu wan kana te yacha kumare pun tanah denje mana bayani len gafi kamu bayani len gafi kamu misal tu yo ni cuma bayang gafi sadiga kaje ustaz len gafi sadi rawa itu yo mama bayang gafi te ustaz ni gafi shan rawa so misal tu balansi gone itu wal kirati ya nan gitu ammo aku mari pun tanah boleh sih je amma ya charge mama bayan manja tu ustaz gaafi adeemsa gaafii sirreessuu qabdan akka booda yaa'iin takkalbeen nutti hin seennatti fakkeenyaaf ani gaafadhe irratti waan ani isa gaafadhe ragaa quraanaa fi hadiisa yookiin fassaaree haa ta'u quraan kuni tafsiirri kuni nama isa fassara qaba waan ta'eef kana hundi baadee erga ragaadhaan kana naa cufee itti na amanu booda yookiin fedhu amanuu baatus amanuu jiraatu isaarratti ragaa qobsaatti naafannaan gara gaafii isaatti amma bakka sanatti gaa waan takkaa jira amma wanni takka ka jiru yaada kiyyaan dubbadha amma yoonii fi Ustaaz Mahmud Bayaan Hamzaa gaafii gaafate haa jennu Hamzaan gaafii Ustaaz Mahmud Bayaan deebisuu dadhabu taate an gaafii sana deebisuu hin danda'u irraan tarkaanfadhaa jee gaafii san bira kutuu ni danda'a Ustaaz okay bira dabree nadage buta ka dura na raba si lalla wani ya caje to tana dura na rafudi e gas boda ka sai phone yon hintane ira de bine ira wal mare na wan kana ira wali yalla madura yo ha manjete bi bakka tanatti naqana yoo gaafii hin danda'amne taate bakka tun gaarii miti anas maantaan isas maantaan yoo gaafii hin danda'u jedhee bira kutuun hin ta'u bakka tanarratti shartiin irratti walii giddalu qabnu ta'inni hin dandeenye naawwi ta'e waan biraatti hin kennu wahuma hoogganan gaafii dhiyeessa booda hamzaadhaaf hin bitan اوكي يا بسم الله الحمد لله الذي لا يحصى له عددا ولا يحيط به الأقلام والمددا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربي هكذا قد أمسيسون وكنا نمسيسو دا حمزة شيخ جابر غافين كيسابي غافين انديسو غافين تيا لما غافي لما جلقبا
ربي هل تثبت لله صفة اليد ربي رب صفة يدي نسبة شيفتا أك ربي حركة لمان قبو اتيامنتا حركة لمان حركة إسامل كربين حركة لمان قبو نسبة شيفتا قرانا في حديث الرد يوم سبة شيفتا سنة شبودة ديبنا خطيانو ميلا لمان ربي خينا سبحانه وتعالى نسبة شيفتا كان أجابنتي راون نجر دقيقة قبابي اوكي Tole. Ani kabachuun danda'u isa ta'a. Haroo irratti hin qabadde ta'ee kaati. Haroo irratti. ايه Tole. Ustaaza, osoo hara deebisaan kanneenii waan hin dagaddeetu jira. Ustaaz Mahammad wajjin qiimii biroo yookiin halluu biroo yookiin akka dhuunfatti wallola ni qabdanii siif Ustaaz Mahammad. Ustaaz Hamza. La wallahi. Wallolan qabnu naafi Ustaaz Muhammad Bayaan. Lola takkan qabnu walida walleetis nagayaanaa soyinaa qofallee taphannaa qiriin takka nu jidduun jirtu jechuudha. Aye. Ustaaz Gama Mahammad. khiyyaan akkasigaa yoo keessa isaa yoo waa jiraatan Allahu a'lam. Ammoo gama khiyyaan obboleessa khiyyaa wanni takka tani naafi isa jidduu jirtu sumuuniin takka jirtu. Aarrillee bakka takkatti illee waliin buufannee beenu jechuudha. Fadheeti yoonii fi haasawuma keenya taati malee san keessatti illee yooniin buufachiisee jiraadhee dhiifama munaadaraadha waa'ee keenya. تقوان نامو فجيسة جرا أكا مترت ديفمنا Ustaaz carraashii kan nuuf hin deema. Carraashii kan nuuf hin deema. Siifin kan. Abshir bin gaafadha abshir. Fitattee? Ustaaz Hamza fitattee? Fitadde yoo osoo hin beekne mufachiisen beeku ammoo parsanaalii naaf inni rakkoo biraa walirraa hin qabu. Tole. Fayyee Ustaaz Mahammad rakkoo dhuunfaa walirraa ni qabdanii Ustaaz Hamzatti waan muufattee ni qabdaa osoo gama sagantattiin seeniin dura. لا ركو تقوى الرنجم ركو تقوى على قد تقلبي شبه خيسا كلمة ما فون تيك إلى وراء كيتانا تسوي وحاجة كل بني آدم كتاهم سو غافي فيديو بيلا جروت غافي تيانا دي بس دي إيه إن بيتان غاد دوغون غورا خو فيديو تيا تكا ناغا سيزوچ أنا سنولي ناملي نين تفسنا مالك جيناني كدلغوانا سن ربين يفهم ربك ين تافدوان Kanaaf bakka tanatti walitti akka malee jaraa biyya keessaa nan banne jechuudha barbaade. Yaa Habiibana yaa Muhammad Bayaan. Ani gizee san aareetuman godhee adawwummaa fi miti dhiifama obboleessa. Dhiifama afwan. Wanti Hofligaa duuba hofli. Afootu lillah. Ustaaz Mahammad. Hofligaa Muhammad Bayaan. Afootu dhiifama Ustaaz. Dhiifama. Afootu. Hofligaa akkasittiin beekaa akka dhiifama gooti. Afootu ayyee afootu Ustaaz. Afoonaa lillah. Ayyee ayyee thank you galatooma rabbi sinaa kabaju. Okay Ustaaz Hamza gaafii Ustaaz Mahammad sidee dhiyeesse dhaggeessee jirta. Daqiiqaa Ustaaz Haarorra nuufaayi itti fufi deebisaa hante dura daqiiqaa irra nuufaayi daqiiqa 5. Tole miyuutu narraa godhadhaa yoo geessisan isin hundi. Hangaan daqiiqa 5 kiyyaa fitadhuu namni tokko natti banachuun qaba. Bismillah. Obboleessi keenya gaafii inni na gaafate Rabbi harka lamaanii fi miila lamaan ni sabachiiftaa jedhe. Haasawuma obboleessi keenya jee kanaawu anaa fi isallee Rabbi dhiifama nu haa godhu. Allahan subhaanahu wa ta'aalaa harka lamaa fi miila lamarraa qulqulluudha. Ani Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa waan inni ifin jeene isaan jedha. الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله جتون فكين أكسا وني إسا فكيسن هنجرو جتو ونما ربي فكيسن جتي مثل جوخني فكيلا حركه قاجرنو حركه فكيلا كما